دروس الأخلاق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي الله سبحانه وتعالى إنسان دنيا فنو مفه تفاتو إكي حالتا ඒනාය මෙදුවරි කුරෙව්වේ ෆගීරගේ ගොතුගා එෆ්ෆහරු උලේරු අනෙෆ්ෆහරු මුස්සංජගේ ගොතුගා වෙගෙන්දේ අදි උෆලා හිංහම ජෙහුමා හිතාම ඒනාය කුරිමතිවේ හම එගොතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මරුමා දිරුම් මින්වර කුරෙව්වේ එකන්තතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්වර කුරවවා ෆාවනි ඒ ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කවුනි සුන්නතුගේ ගොතුගා ei huriha insanun ves jehene kantattake ekamuga mativeri hikumattaken Allah subhanahu wa ta'ala lawwa fawe alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ekalange maruma dirun khalqu kurawwa ufeddevi ilahe ei tiyabami hun kure emme heo amal kurani kom baitto bellew mattaka ehmi mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala e bayan kurawani e kauni sunna nuni egotuga alugonu mengi haya vetu kuru mi hikmate kamuga lavwa famiwan adi mi duniyaki alugonu mennawa imtihane kamuga Allah subhanahu wa ta'ala lavwa fa ewan ehen kamun Allah ta'ala amur kurawwa fawani mi duniya matiga alugonu menna jehe musibataka emmeha kantattawga mi kuru hayatuga aluganume ketteriwa ade yaffahu Allah subhanahu wa ta'ala e ketteriwa alunna mativerigenwa neemattaka hew jaza devwa kamuge ufawari kamu khabaru devwa fawan ehme islam deenuga aluganume mi mativeri deenuga e akhlaaqu aluganumen libigatuman Allah subhanahu wa ta'ala adi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatum wes aluganumenna amur kure Allah subhanahu wa ta'ala yaketterumuga emme mativeri namunayki Allah subhanahu wa ta'ala ge mativeri rasula Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adi ekale faana effadawegen vi ekale faanuge akhun kamugawa nabiyyu ehenkam Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga ayyub alaihi salam ge wahaka bayan kurawa fawani ekale faana ki ketteri kiyamanteri bekale gotuga وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام ekale faanuge rabb Allah subhanahu wa ta'ala duwa denne hindu handuma kurashe anni massani adh-dhurr timan kale faanuge hashikoluga musiban as bihijje wa anta arhamur rahimin iba ilahi emme ogawanta ilahe fastajabna lahu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani timan ilahu ekale faanuge duwa ijaba kurevvime fakashafna ma bihi min dhur fahe timan ilahu ekale faanuge e bali madukamun fillevime ekale faanu ekamun naja kurevvime ilmu warin bayan kurawwa gotuga tafsir fettawga asfawani ekale faana bayyejehun kamuga adi ekale faanuge e bali feturigen gos ekale faanuge duufula hiplu fiyawa ekale faanuge huriha gunawanaka e bali feturigen diya kamuga adi ekale faanuga ahulunna muda netigen diya kamuga hama ekani ekale faanuga aruhuga hunnevi ekale faanuga ambikambelun kamuga ehen namais Allah subhanahu wa ta'ala ekale faanuga eketteri kamattaka ekale faanuga sabit kamattaka ekale faanuga ahulun ambura ekale faana devve adi ekale faana muda verikan devwa tanawaska ambura devve rahmatan min indina Allah ta'ala wahi kurawani wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ahum timan ilahu ekale faanuge ahulunna hama efadain ituru koddevvime rahmatan min indina timan ilahuge rahmatek gotuga wa dhikra lil abidin adi alukan kon ule aluverinnawwa iburatek kamuga emihunnawwa handan kurumet kamuga ehem Allah subhanahu wa ta'ala mi hadisa ekalaange muriti fotuga gennawa fami wani mu'minu takunnawwa iburatek gotuga ehem kamu islam deenuge ilmu werin bayan kurawani ketteri kamaki
Allah subhanahu wa ta'ala rohi waddu katuma ekalaange ya kuttanwa kamekkamuga ehme ebe kalun ketteri kamuge maana itak gotaka gennawa fave ege teren emmana yaki ei insanaya musibate jehe hindu enage nafsu hamai nettumunna kam bodumunna hasumu rakkatir kurme hama enage eyaku enage du Allah subhanahu wa ta'ala nuruhe fada shakwataka nuruhe fada bastakum salamek kurme eyaku enage amilla nafsan aniya kuruma enage hedum vidum fada kankamu salame vegatume ena nafsu control kurume bunave bahoge maanaki eggotakaves insani fiturata khilafu menno insani fituratuga wa kamin ei ena musibate jehe hindu hitama jehe hindu ena hitama verevo adi lolun karuna elo eki eggotakaves ketter kama khilafu egen wa kamenno ehennames khilafu wani Allah subhanahu wa ta'ala nuruhe amalta enage gunawantakum fennam feshumu hama egota shakwa kurum mun ena durakkater kurume bunave bahoge maanaki ena Allah subhanahu wa ta'ala shakwa nukura wa hakenno Yusuf alayhi salam Yaqub alayhi salama waki wadagen ne hindu gellunu hindu ekale faanu warab bodan hitama korevi e Yusuf faanu gellunu kamattaka ekamuga Yaqub alayhi salam etad duwahe wande hitama fulu korevi adi ekale faanuga ahulun ekale faana bunamun die bappa fulu tigotuga hitama koramun dakamuga wanja bappa fulu halaku vedane ekale faanu vidaluwani ewahaka Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga gennawa fanni mifadain innama ashku bathi wa huzni ila Allah timan kalefanuge hitama ya moliverikan Allaham menuwi dannawa kamuga nuwe manaki kalemennaka mikamaka behekamen nune timan kalefanuge huriha shakwa dannawani Allah subhanahu wa ta'ala ehmi ei nabiyunge ketterika ei algonume ekamu misalu libigannanje ketterika hama yaku ilmu werin bayan kurawa fave ketteri kamuge tin gotevve mane tin gotaka ketteri wanje tin wattareve furatamai Allah subhanahu wa ta'ala mu'minu takunna amur kurawa fawa amur tawga sabitumuga e amurta tanfiz kurumuga ketteri wa ketterum Allah subhanahu wa ta'ala ge amur furtaka bolemuga ketteri wa ketterume Luqman ge faanu ekale faanu ge darikalunna irshadu devvamu nuniyam nasihat devvamu vidalu fave ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar elo biwa darifula tiba namaz qaim kurashe wa'mur bil ma'ruf adi hewkan kaman amur kurashe wanha anil munkar adi nuba kantatta mana kurashe munkaratta mana kurashe wasbir ala ma asabak adi kalefana ekamuga dimawa musibat tawga ketterwash ane kamaki Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurevi kantattakum durwe rakkaterumuga ketterewo Allah ta'ala amur nahi kurawwa kantattakan aragatumun durwegatu ilmu werin bayan kurawwa gotuga miha ya faafa ekkuruma fursatu libuma eku adi ekan kuruman ena kuladana megenwa halu e faafa du kollumaki eyye ketteri kamaki e nubakamaka ara nugan ena wa ketteri kamaki eyye enange fursatu libi e kuladana kan libuma ekugas timwana bayaki Allah subhanahu wa ta'ala jassawa musibat tawga ena ketterewo ekiyek musibatta dunia mati goleru dimawan ennamas e musibat tawga ena ketterewo hama egotun ketter kamuge mativeri sawaba daruma evve eyam mewa evve ilmerin bayan kurawwa baawaru faada takin egave egetenen baykan tattan alugon mita himanalana egetenen ekkamaki Allah subhanahu wa ta'ala ifada ketterinnak wodigen wuma Allah subhanahu wa ta'ala ifada ketterin deke lobe wadigato kala wahi kurawani inna Allah ma'as sabirin Allah wadigen wani ketterinnak ugai wallahu yuhibbus sabirin adi Allah ketterin deke lobe wadigannawe ane faada ki Allah ta'ala wahi kurawwa famiyatuga wa faada وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون تمن إله أميهم جترين ليدرون تك إمام تك نرويم أميهم كتروي هندو تمن إله جه أمر فلان ميستكونا هداية دكان إمام تك كموجا أميهم لويم أدي إباميهم ويه تمن إله جه آية تكامدو
yagin kuribai kamuga ehme me de sifa mi ayatuga bayan kurafani ketteriuma Allah subhanahu wa ta'ala ge ayat takamedu yagin kuribai kamuga emi hum wiye ehme mi ketteri kamaki alugonu men teren komme mu'minaku wes ekamun zinaterikan libi mi dunyawi kuda kuda hayatuga beenun heogotuga hifa musibattaka ketterbe Allah subhanahu wa ta'ala alugonu menna devwan wa'udu kurawwa fawa mativeri suwaruge yaddiyuma nimata e mativeri arama ufa libigatu mattaka komme hemwes hoda libigannan jehe akhlage hoda libigannan jehe sifai ehen kam aluganuge du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala nabiyunna siddiqunna shahidunna adimi ummatuga mid diinuga matiga sabitu e ketteriwi alunna ko alugonu men qiyamet duhlewu wa akhir dawwana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Allah ya Allah durusul akhlaq